bicycle in achgar na ráidin mórit na galore. Sin na huair scrúdig an BBC amach. Se ráidin big a cooing agus droch stach na ráidin a ha gyfrachach na chaltaine faraching Sabhailte. Chanil cúte farantin agus clachgach bicycle a rád bór, córstal a legal leis an gyd clonig siúlore. Mar is tríce chanil sin dul na ráidin héin is gascadis na faraching nachil éid Sabhailte go leor, léin agus bís na clachgach dúrach na páts agus na slíon eile. Ba tulam nan bringin a bhí dul na ráidin agus a faraching Sabhailte ach mar a ha cúsin an drásta go tríc chanil sin na faraching Sabhailte. Okay, sure. Get a ha slí a bicycle fasgur tai brian an an innerníis gan an trích gewis driverin a gal fiarstuur. An het denagin jeref an tubist I goin Shani charity nach bine slían bicycle tein en gartien go gunnert. Hannig in a chrossráidte a seo slí a bicycle at sa bha solid gata